Hi guys, mayong hapon. So natagdagat guys no, laagta kay dugay na tawa kalaag. So mao ni lumulumo guys. Lami na si Jay isugba humot. So katong mga gusto mo tila og lumulumo, humot si Jay nga tagudtod iyang unod. So naa di ay koy nakita nga sakayan guys nga nagamit og lajag ug hangin guys. So kana lajag kay kusog ang imong kuan ana, kusog kag imong dagan, so di na ka kinahanglan magbugsay. So imong buhaton na guys is igo na raman ka mag-assist to, magtimon para dili ka adto sa laod or di ka mo adto sa daplin. So mo na siya guys, no need na ka magbugsay. Buangkot. So kini guys, kinhason pud ni nga ang tawag na mo ani is timbo-timbo. Mura siya cone sa ice cream. So kini so naanapod tayo nakita nga timbo-timbo guys. Mura ra jud si jaog kanang bato samot kay gitubuan na si jaog lumot guys. So kung dili ka abtik og mata, dili jud ka kita dani, dili ka kaila dani nga kinhason. O di ba? Oh. Gitugka na si jaog kanang lusay. Another one. So kini nga klase nga kinhason guys, dali ra jud makit-an kay kanang ijang shape mura og cone. Mana nga dali ra jud siya mailhan nga kinhason. Pa. So kini guys, dili ni nato kwaon kay ijang unod ani is pait-pait nga haras-haras. So dili mi manguha ani nga kinhason. Tuway. So far mao pa ni akong mga nakuha guys nga mga kinhason. So pila ra kabuok. So og dili ni nato mapun-an guys, ato na lang ning ibilin kay para managhan pa ni sila. So maura jud ang among nakit-an guys. So amo lang nang iuli kay sayang na luoy pod. Padong na demi karon mo uli guys kay medyo ngit-ngit naman. So sa sunod na lang may mga balik kanang season na jud sa mga kinhason para daghan.